بۆ مای 2 ساڵانە حکوومەتە هەرێما کوردستانê bi tenê ek bir mîregazê li ser hewlatiyan da beşkiriya jî çend rojekên kêmayne ku beref werzê sermaye biçîn û devera Amêdiya berniya ser bi sermaye û hikûmeta Herêma Kurdistanê taniha çi pîlanînin ji bo dabeşkirina gazê. Lewrafeke bûye cihê gazindêlê nav hewlatiyan û hewlatî dixwazin ku çareseriyek bû vê yekê bêhte peyda kirin. Em da xwedîş hikmeta xwe dikeyin. Horî koriyeka boş hebîtin gozê da pîçek berçov vekin gozekê bidane xelkî di alan pîçek ji vê zeyqetê derboz bît ev sola jî. Eger ne jî xwedê ev xelke ez ê berê xwe demê berçov xelkekê çîte dor di mêdê dorê tercihê nebirîne hemî jî alamek dihête sizodan û dê mişkîle peyda bin. Ev منطقه خر يو بپینه روسی یعنی کو عالم خر زونید حتی بگو به گوس نهوتیا توزع کردن ام حس که این گوس بهت توزع کردن دور نینن گوس نینه فای بیزودی امشکن دی خوری سه همی گوه بیت بیجو ام حس که این روش حکمت دار کردن کردن کو اوه گوزه پیچک بوما بچه خوگرن بۆ vê me bestêj me seredana cihê peywendîdar lê qaymaqamiya qeza Amêdiyekê lê amade nebûn çi lêdwanan lê dûr vê yekê bidin ew jî diyar kir ku wezaret me dixapînît lewra em neşên çi lêdwana bo ragihandinê bidin. Hewlatiyek jî dibêjît ku li sala borî ji egerê nebûna gazê naçar bûn dara bikarbînin lê layanên peywendîdar bû mayê sê rojan desteser kirin. خودی گوسندلما ایک ام منطقه کوچیه و حتی نو کن گوسنینه اما 2 سالاجی گوسنینه بس حوصلاتنه پوشی برمیلک دو و اگه تو بسیار گوزب که گوسنینه هر چیزی که دو گرانت پیچنی بکریم چون معاش نینه راتم نینن و یادوی هکت بخود شاید داروجی ایش ممنوعات اگرن اوجی تحویل محکمه کن اب خلک چه بخود چه بجیتن اگه دور نبن گوس نبید اب خلک بخود چه جیتن پول برمیلک گوزه دو ما ام منطقه کوچیه هر بفر ویره که الان میتونه بخود دارو سه روزه میتونه سجنی و حکم کنین. پیش نگه ایدی ناسا پیش 3 سال دیجی هنگچنا دارو شده یکن ده هنگا 3 سال حکم کنین. مشاک اوسو ایدی بیت مشاک برمیل گازه حکم $48 آمپول اگه بدن فروش نترکی میتونه دانه شعبی خوب 600 دینار. تێزانین ku devera Amêdiyê bi giştî devera Kaçiyayê li werzê zivistanê ji ber dijwariya wê hewelatî pitir pêtivî bi sultamaniya hebene. Lê li welatekê ku li ser bîrên gazê ew nakûkiyên layanên siyasî her li ser gazê ye xewna hewlatiyên wê bi tinê birmîlekê gazê ye û gaza wê jî bi welatên biyaniye û eger hewlatiyan rêkek adî bû çareserkirina kêşa xwe dît